Kajing persang lek kendang jubor ki pulet ya kalong kemi bindas im kabia ki dak basa tangan ha parking lot ka additional secretariat Shillong bandawa men penphai ya surok nongpo dan Sunapuri Boy district ha kemit jong pratrik ujeliu arja arpusau kalawan ra kajing persa nau babon balang Hakas potre ujeliu arja arpusau ke kun new trap National Awakening Movement haka jingelam uba Thomas Pasa kalawan bandawa no additional chief secretary ke jella Ushakil P Ahmed ban pen kenria kam yo Rituraj Ravi IPS ubari USP ke East Khasi Hills district ubalam khamat ikate ke jing temu kendang ke kong bindas dak ba ai daw bah banra ban le medical check up ya ka Haba crunch kilat patai kubor uba Thomas Pasa uloong balada ke sorkar jela kampen kenria kam yo SP kan pen phalang ba ke sorkar ke kersan bat kumta ke sorkar bat ketenat pulit kindu ke jing sania nau pai ba We are not your worker. It's not by force, huh? That means they'll handle a female, please. Yes, of course. Pan Pulit Kintai, Ban handle ini Pan Pulit Kintai. Pan officer in charge, Manubri officer in charge na Sardar. No, sir. Not by force. Not by force. She doesn't want to go willingly. Then why you are taking her by force? Nothing. Ina kalian ko jongi nila kajing tui kedai bani kendo yo chief secretary ndai imda ko sormta kun shabar te nila wani kedu no additional CS te nila wan air ko ke city sai DGP te kani ke city ka bakniai ban kani ke wani kendo ko jongi yang additional CS kedai we halor kato ka jingjia ka prat jan mit ang te ka caka wa sha khani we long me jwa jai ko jongi te kumbang lai i na ki video na ki clips ki ba boro pa ba lai kapau bam internet ya ka to komle jong ki bor bar bari ban bat ai kham tambe na ka level jong SP te na kalyang ka jong ni lai kran ba di additional chief secretary ni la ong i ba haka ba ko di haka di sisa ki tunat pulit ki don kami ka jikar shan ti senya jong pat ba rang ba kin la menteri kamba Hende ketu ka jingjia tu seni ka lesi kan penpau ba ka traffic ka police department kam terikam. Bat lesi kan penduk jingsiania hakmat jo pai ba ya ka police department. Ina kalian ka jongi ila ai jumut luda ka jumthot ba ila krandu ba kenang ba ki pai ba jingsiania. Ya ka police department nomor ndi barok yo sini. Dan kat tu kat nengut ki ba bun nam ya ki babun malak te nak bentar ka jinga ibet ya nanti nak kalian ka jongi ngira bu ka jinga ba government ka dai ban kenria no yang ni USP mentah kenang ba ki pai ba sania ba biang ka dega sorkar nomor lada ka government kampun keria yang ni USP wat hadin ka tu ka jingjia ka pratari kan pa ka government ka support tai kun kini ki jingle kabam bah kata pada kaji sisat pa ba tena kalian jong additional chief secretary ulai ka jintip ba ya katu jing aji tho jongi insa simru ya report na DGP bat kinsa le ya kurangkam tegi community mana kalian government kan ya tadi ya kata kani ke city lu ka de halor kata ka jingle jong SP kumbar apa hui ka pa bai ba la sok hawa mo de la keyboard jo ka anti ki ya de kene kalenti haka jingbu ai kin ya chum seneng wan ra ya ka ta ka don hodal le se ki ba bori khana samla jongi kingat ha ka jing khaput no no kam dai su ka no ka jing kam dai su ka policing ne ka dai ka jing khaput mo haka jing sinyo ko joki na ka le ka jongi pentren bahaya ka ne bat nimla ban len hakini ki kam dia senam gula adam nila yo i bahaya kata ka jing pendon kam bakla joki bor kulit ya ka bor ka joki lada ka dai ko mengal aju kren ka por lada ka dai ya ka jingjia juga che apa mulai lada kadai ka jingsak kon tier gas ki dukan jogre pai ba ang ni apa jen DC office dan ni kiwi ku jingjia nglayu i kinong hikai ku beli basya bisa kon tier gas sa bom de kani karawan ra ta katren ba uplut ulak beli kat bawon takni lo ko basmi ba ka show government pada ba kan tela kam kum yakini bentar na kalian ko jungi na kapor sa kapor ngila ong ba ngila bu ju clear government sanu kadon kataka Police Accountability Commission
Tapi hau arja hadir kajingwan juga Meghalaya Police Act. Ketua ain kalau patai saya kedar ba hapo lai benai juga kajingwan juga ke ain ke government kare constitute juga Police Accountability Commission. Kare commission kan pej ya kajing le thormur ya kajing dan kabakar thormur joki bor ain. Dia joki polit ya bor ko joki kan. Dia hadu mentap ada yang iba. Dia se kam don kada kajing simkhya ba na kale sarkar. Haba kudi akajing siapa ba. Accountability kalit baik cakap government baik. Maka di government ka ba sensyar yang i harga jela ka jungi. Ka klik ka klik ka di betul government baik. Habatin pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.